ngo-July lesiphuma kini siphinde sasebenzisana nesizwe saseMozambique ukuthi ke si-extende-ke manje lobuhle bakwaZulu si-extendele eMozambique. So ngenxa yokuthi iMozambique-ke ayinayo i-capacity ye-World Heritage sibe sesisebenzisana nayo sase sithi-ke isimangaliso-ke manje sesi-crossa umngcele siye ngaseMozambique. So kusho ukuthi sesisebenzisa ubuhle beseMozambique. Lama tour guides esiwaqeqeshile asazi nesibhutukisi. So sithokoze kakhulu ukuzwa ngithi nje umuntu owumZulu ekhuluma isiFrentshi angazi ukuthi besiyigudi kanjani kodwa ayibe noshayeli. Mina ngingazi ukuthi khona umlungu ongazazi isingisi. Ngathuka ngelinye ilanga kuwumsombuluko kwelinye izwe sifunda. Athi lo mlungu oliJalimani makuwumsombuluko kuye kube nzima ukukhuluma isingisi. Ngoba usuke kade ekhuluma isiGerman i-weekend yonke. Bese ngihebela omunye ithi no professor uthi uprofessor ngempela pho professor wazazi isingisi. So ngisho ukuthi lamazwe ikakhulukazi la sinqenqa khona abavakashi akufani nathi kuba i-tour eqeqeshiwe nesemthethweni. Lokho kusho ukuthi-ke njengamanje thina siphethe ama-site amaningi kule province, okusho ukuthi isikhathi esiningi abantu abafika kulama site beyama-tour operators kusuke kuyabantu beyibalela imhlophe. Mina-ke angisho ukuthi abanye angibathandi kodwa ngithanda kakhulu abamnyama. So singathokoza kakhulu ukuthi njengoba niqala le ndima yokuthi nibe ama-tour guides aqeqeshiwe, sibone isandlwana kufika ama-tour guides abantu abamnyama okuyibona abazochaza ngobuqhawe bethu. Ngoba njengamanje mangathi ulalele kahle ama-tour operators asuke ekhuluma ngempi yasesandlwana lapha esandlwana, asuke engakhulumi kahle ngobuqhawe bethu. So hayi wena amaZulu awini ukuthi nje ayemaningi kunobhathi nje ngasonke isikhathi. So ke manje siyafisa ukuthi mangabe sikhuluma ngalama cultural site ethu kube yinina eliwenziwe nikhuluma ngawo, seniwafundile senilwazi kahle ulwazi ngawo ukuze labantu abazobe befikile kuma site bathole ulwazi oluyilona. So inselelo ke ithina-ke kakhulukazi kuhulumeni ukuthi imaphi amathuba esizowenza sikwazi ukunisiza ukuthi nibe ama-tour operators, ngoba kuyoba i-mistake sifisa ukuthi niqashwe under ugovernment. So indlela esihamba ngayo manje la kulomkhakha sifisa ukuthi abantu abamnyama bavule amabhizinisi bona qobo, ningahambi niba ama-employers somewhere else. So ukusho ukuthi-ke siyafisa ukuthi sibambisane nani siphinde futhi sibambisane nawo sibuyele khona ukuthi sithola kanjani usizo nazo zonke iy'nhlaka zaka-government ukuze sikwazi ukuthi sakheni-ke manje ama-black owned tour operators, singayi kuma-tour operators a-ownwa yilaba abanye bebala. Kwi-site esikuyona njengoba ngithi yonke into iqala la. Njengamanje kuna uShaka Ilembe. Masibuka uShaka Ilembe ushothwe la ushothwe khona, kodwa wonke ama-site okukhulunywa ngawo asuka la. Indawo yasemakhosini kulapho khona umuntu ongumZulu ekufanele at least once ake afike ahambe enyathelweni la kwakhe khona ubuZulu. La sinamakhosi awu-7 alele la emakhosini. Siphinde sibe ngithi le ndawo is a highly sensitive site, ngoba phela kuwona amakhosi kuphela ayekhothama. Maningi amanye amangcwaba amaqhawe akaZulu alele la amathambo ungathi mangathi uyahamba nje mhlambe uthi wakhe isidla uqhamuka ithambo lomuntu kanti lelo qhawe. Izimpi eziningi esikhuluma ngazo zakwaZulu ezazenzeka zakhekeka
ukwakhiwa kombuso wakwaZulu ilembe la lithathe khona ukhosi lakha umbuso wakwaZulu luwakhele khona la ndawo yaseMakhosini. So ke ngiyafisa ukuthi njengamanje ama-tour guides esinawo mangabe senza ama-tours aseMakhosini kuba istaff samafa, and I can tell you bawenza kahle kakhulu lo msebenzi. Kodwa ke sekufanele kufike isikhathi lapho khona sithi thina njengamafa sithi siqeqesha ke manje ama-tour independent tour operators okuyinina enizofika namabhasi enu, nifike ney'moto the safari cars zenu, nithathe ama-tourist all the route yaseMakhosini, ngoba ileyo ndlela engobona ngayo mina ukuthi umsebenzi wami ngiwenzile mangabe kuwukuthi sengibona inkampani zabantu abamnyama kuyizona ey'xoxa umlando wethu. Ngitshele nombani ukuthi kule nyanga sithe i-hashtag yethu #isizwe sikaMthaniya. uMthaniya enye yamakhosi okuqala esifazane ukuthi abe khona la. Nedlinza lakhe likhona la eMakhosini. Siseyinhlelweni zokuthi nalo sibeke esimweni kahle ngendlela ukuze sikwazi ukukhombisa ukuthi hayi thina kwaZulu sasingabacindezela abantu besifazane, ilaba nje abafikile basifundisa lonke, kodwa lokho asikwenzi thina. So ama-plans ethu-ke aseMakhosini ami kanje, sesisubmithile already i-nomination yokuthi indawo yaseMakhosini iqale ibe kwinto ekuthiwa of World Heritage Site. Isihambile njengamanje siyayisebenza na-national, siyakholwa ukuthi ngonyaka ozayo izobe seyikwileyo list. Sesiqala sesisebenza ukuthi kubheke kwiminyaka 2029 le ndawo-ke ayibe i-World Heritage Site. Lokho kuzokwenza ukuthi-ke futhi nesasasa lokuza kwabavakashi libe likhulu kakhulu. Lokho-ke ngikutsho ngoba sidinga ukuthi siplaneke manje ukuthi sibapositiona kanjani ama-black businesses ukuze kube yiwona azobhenefitha. Singaboni sesibona sekunama-guest lodges akhiwa abantu abangeboni ibala lethu. So kusho ukuthi-ke sekudinga ukuthi njengamanje siqale sibe siyiposition ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi i-youth, local youth by local bantu abamnyama kube yibona abazokwakha ama-opportunities azoba khona. Siyasebenzisana kakhulu ne-department yaka-ATIA, sathokoza HOD department kulo nyaka wemali i-asayine u-4 million for ukulungiswa kwendawo yaseMakhosini. Lapho-ke sizokwazi ukuthi silungise indawo enjengemigwaqo. Part of that sokwenzisana nomasipala, so siyathokoza kakhulu futhi iqhaza elibanjwa kwamasipala lapho. Sifuna futhi nokuthi sisenze ama-outdoor exhibitions ukuze sithi noma uya ngenze isibonelo kwidlinza leNgonyama osenza ngakhona, ukwazi ukuthi uspende isikhathi ufunda khona ngeNgonyama osenza ngakhona ukuthi kwakuba. Siphinda futhi siyabambisana neNdlunkulu ekwaZulu ukuze sibone ukuthi iyiphi indlela esingayenza ukuze amadlinza amakhosi abukeke kahle. Ikhona ukugxeka okukhulu esesakuthola ngekule minyaka kuthiwa amadlinza amakhosi awakunakekile kahle ngoba kubekwa amatshe nje. So abanye babekholwa ukuthi mhlawumbe ukuze sikhombise ukuthi libukeka kahle idlinza kufanele sifake igranite. Ngithe cha, sizobheka indlela yesiZulu yesintu yokuthi idlinza leNgonyama liphathwa kanjani futhi linakekelwa kanjani. So we've just been kwi-similar scenario in Uganda, senza khona kunesizwe samaKasubi naso sasingcwaba amakhosi ngendlela thizeni. So sabamba iqhaza lapho ukusiza ukuthi bakwazi ukuyenza leyo ndawo. Sesizoletha-ke naleyo experience sikhasisele kakhulu kwizazi kwingculabuchopho zesiZulu ukuthi kwakwenziwa njani mangabe kutshalwa inkosi yayitshalwa endaweni enjani, bese sibuyisa-ke leyo ndawo siyenze ibe njalo. Lokho kuzokwenza ukuthi mangabe ufika la kule ndawo la kutshalwe khona inkosi kube ngathi ufika ngempela ngo-1825 the way it was in 1825 or earlier on.
Emakhosini siyaqhubeka kakhulu ngoba sifisa ukuthi sibambisane nazo zonke inhlelo zentuthuko ukwenza iZululand kanye noMlundi kanye nazo zonke indawo eziyakhele ukuze zibe indawo ezisebalazweni ngokwezamasiko ngokweze-heritage. Njengamanje nje ithimba lamafa limatasatasa lilungisa indawo la kulele khona umntwana waphindangene. Ngomhla ka-27 kuyona le nyanga sobe silontsha le project ngoba sifisa ukuthi angiqale nje ukuthi kwenzeke isimanga esaziwa umdali. Lesikhathi isizwe sakwaZulu sasigubha iminyaka ewu-100 kwaKhothama iLembe 1928 100 years since iLembe likhotheme. iLembe likhothame ngo-1828. uNkulunkulu wasinikeza omunye umholi owezothatha isizwe sakwaZulu to the next level, umntwana kaPhindangene. So sesiqaleke inhlelo zokuthi ngo-2028 sobe sigubha iminyaka ewu-200 yeLembe, sibe sigubha futhi iminyaka ewu-100 umntwana kaPhindangene azalwa. So the project ke esobe silontsha ngomhla ka-27 kuyobe phase 1 wokulungiswa kwendlinza lomntwana. Sitheke kuyona sizofisa kakhulu ukuthi sisebenzisane ne-private sector ngoba isiphelele yonke i-project ngo-2028 izobe yiwu-7.2 million. Kodwa le mali le izophuma kakhulu kwi-private sector not emaphaketheni amakhokindlela ngoba ngo-1973 lezi sibonele kufike kube nosomabhizinisi babantu abamnyama abebefuna ukwakha i-bank ekuthiwa i-African Bank. Banikezwa i-license by Pretoria kwathiwa thathani leli bank nilenze kodwa hhayi la eSouth Africa. Futhi hambani ey'ndaweni kuma-homelands boPhuthatswana, Venda, Transkei, Ciskei, KwaZulu, KwaNgwane lezo ndawo. So kwase kuthiwa-ke funani kuqala iy'mvume zabaholi balezi zindawo. So bahamba-ke befuna-ke iy'mvume-ke sikhuluma ngobaba uMaponya, obaba uSam Motsonyane ababe osomabhizinisi abamnyama lezo. So bonke labaholi abazange bavume bathi asiyiboni nje ngeke iziphase, so asinikeze imvume. Bafika kwaZulu umntwana kaPhindangene azange nje abanikeze kuphela imvume but wabanikeza the first 10,000 rand wokwakha leli bank. So siyababiza-ke manje sithi wozani-ke nizoba ingxenye yokuthi sakhe le-legacy eqhubekayo for umntwana. KwaCeza graduate aphuma kwaCeza siqale khona iproject yokuvuselela isigodlo seNgonyama ekuyisona isigodlo sokuqala esakhiwayo eNgonyama uDenizulu ngesikhathi amakhosini esethathwa abelungu. So mhlambe futhi angikuchaze lokho. Emakhosini ngo-1884 yanganywa abelungu bayithatha kuZulu bahlukanisela nayona bayenza indawo zabo yaba amaplazi. Uhulumeni wakwaZulu Natal usuka ngo-1997 waqala umbhidlango ukuthi ngenxa yokuthi phela sekwaba no-willing buyer willing seller akunegotiate-we-ke manje nalaba belungu abaphethe lezi ndawo ukuze bayibuyise lezi ndawo zize kuhulumeni. So ugovernment-ke wakhokha ey'ningi imali uthenga lezi amaplazi lawo. So la sikhona kuqhubeka kuze kuyophumela iy'ntabeni zaseBabanangwa about 28,000 hectares of land. So lowo mhlaba njengamanje uphethwe amafa, so uphethwe uhulumeni ngenxa yokuthi umhlaba lo onomlando wethu njengamaZulu. So-ke kuthe mangabe-ke kusuka ngo-1884 beyuthathile umhlaba wasemakhosini iNgonyama ingesenandawo ezophatha kuyona yase iyohlala eMgedeni for about 2 years kwaCeza. Kwabe sekuyisigodlo sayo-ke sisakhile-ke leso sigodlo, but it's not just about this godlo. It's a tourist destination esiyakhile. It's an experience. Ihamba hiking trail and a number of ezinye izinto. So siyakhulumisana-ke nomnyango kaSport Arts and Culture ukuthi mhlambe silethe ne-Wi-Fi khona, silethe ne-library khona encane, modular library, ukuze le ndawo ibe indawo la khona intsha izokwazi ukuthi iyisebenzise iphile nendawo yakaCeza.
So sobambisana kakhulu-ke futhi nomasipala waseLundu ukuyipromote le ndawo ukuze ikwazi ukuthi ibe i-tourist destination. KwaDlamahlahla enye indawo lapho khona amakhosi amathathu aphathe nge-20th century elele khona. Zontathu lezi ingonyama ngokomthetho wala kule province indawo la kulele khona ingonyama igcinwa amafa. So ke manje into esiyenzile-ke sibambisana neNdlunkulu ukuthi singakwenza kanjani ukuthi le ndawo siyenze ibe i-heritage site, ngoba sikholwa ukuthi baningi ababona ukuthi ingonyama nje lesandla kubuza umntombani ileleki, and they will pay the last dollar ukuzobona ukuthi nakho la kulele khona isilo samaZulu esiphathe for 50 years. So inhlelo-ke zoku-engage neNdlunkulu ukuze le ndawo ikwazi ukuthi iphatheke ngendlela ukuze ikwazi ukuthi ibe i-heritage site. Siphinde futhi sibe nesikhathi esincane esingazange size sinake lapho khona kwenzeka isimanga kwaba nengonyama yomuntu wesifazane uQueen Mantombi uNtaneNkosi. So akazange abe yibamba waba ingonyama. So sifisa ukuthi sik-highlight lokho ukuthi kule modern time sibe naso isilo kwaZulu esibe isilo somuntu wesifazane noma kwaba isikhathi esincane. Sikuyi-project-ke futhi ukuthi si-immortalize indawo la uNtaneNkosi ingonyama ilele khona. Well, miningi eminye imisebenzi esiyenzayo. Sikuyi-process enkulu yokulungisa umuzi wakwaBulawayo, ngoba uma ukhuluma ngoZulu ukhuluma ngeLembe ukhuluma ngamakhosini ulinga noBulawayo. Sikuyi-process enkulu futhi yokuthi idlinza lengonyama okuyiyona ngonyama yokuqala emhlabeni ukuthi inqoba amangisi, ingonyama isiso sasondini ecetshwayo ukuthi silungise. So-ke njengoba-ke ni-graduate as now tour guides accredited, siyanimema ukuthi nibe yingxenye yokuthi senze KwaZulu-Natal ibe yile province ekhaya ngabe yiyona, singadlulwa amanye ama-province. Ingathi nje umuntu angithi ngiyabona uma ngabe uya kwamanye amazwe angaphandle bekubona umnyama bacabanga ukuthi ukhona isiZulu. So ma ungumVenda noma ungumXhosa kodwa bazokhuluma nawe ngesiZulu, ngoba abantu ababaziyo base-South Africa abantu bangabamanye amazwe angaphandle bazi uZulu noNelson Mandela, and I think bacabanga ukuthi uNelson Mandela wayumZulu. So-ke akufanele i-tourist eqhamuka eGermany iye eNorthwest, kufanele iye eNorthwest ngoba isitshelwa yithina ukuthi no ikhona neNorthwest, not ukuthi choose iNorthwest izwe siso Northwest ukuthi hawu there is uZulu, ngoba vele umuntu into ayaziyo uZulu. So-ke responsibility yethu-ke manje uZulu sabantu abamnyama ukuthi ake senze i-province yethu ithathe indawo yayo ngokwe-tourism, kube yithina esikwazi ukuthi sipromote i-province, and ni-trainiwe, you are accredited. Thina as a government sikhona ukunisiza nawe ukuthi niqhubekele to the next level. And again ngicela uku-emphasize ukuthi ningathi uma ungaqashiwe kamasipala uthi awuphasanga or ungathi awu-achievile. Cha, asingafuni ukuqashwa, asibheke ukuthi yiphi indlela esizoyenza ukuze sakhe thina sibe osomabhizinisi abancane. Amakhosini a-available, amafa a-available, siyathokoza kakhulu.